Jatend migawo mar omenda John Mbadi oyango ni chenro ma chwalo Kenya nyaka e kind pinje ma osedongore nyalo kawo higni 10 kata higni matin kaluwore gi maino ma jo Kenya biro keto. Kony jatend piny Kenya William Ruto chopo lek ma kamano. Mbadi okwedo weche moko ni nitiere gwenyruok mar wach e kinde ma chenro ma kamano dhi kawo, kojiwo jo Kenya mondo mi osir lwedo piny owacho e tero Kenya nyime. Chris Owino nigi ler. E twak mare kod jofwamb weche, Mbadi onyiso joman kod kiawa e wi chenro ma kamano ni gidhi bedo kod wichkuot maduong' bang' piny Kenya goyo okang' kendo bedo e kind pinje mosedongore e bwo higni machuok mabiro. This dream, it is about our commitment as a country. Let us for once believe that in ourselves. You put up positions and you want us to do things differently. And when we try to do things differently, then you want to remain at the same point. Because if someone is telling you, don't start in National Infrastructure Fund, how else do you want us to do our roads that is causing us problems? Chenro mar golo Kenya e chuodho kendo kete e taya en chenro ma osego kogno kod jolony ma wigi otimo jere kendo odhi chopo kare kaluwore kod John Mbadi. E kindeno, Mbadi olero ni onge gwenyruok moro amora e wi thuolo ma chenro ma kamano dhi kawo, ka owacho ni onyalo kawo higni 10 kata higni matinne 10 kaluwore kod mahino ma piny Kenya dhi keto. How fast we will achieve this depends on our commitment as a country. The president has a vision and he has spoken to it. The government has a vision which the president has elaborated about 10 years. But you see, achieving first world status, you can do it faster than even 10 years, depending on how you are committed. But if you are not so committed again, it will take us a while. So what we must demonstrate now is to believe in government first. I know that believability has gone down. I don't know why. A lot of politics around. Even things that have worked, no one wants to accept they have worked. Mabiro bang' jatend piny William Ruto golo chung' mopogore ka eko machielo owacho ni dhi kawo Kenya higni 10 mar chopo e rang'iny mar pinje mosedongore, ka eko machielo to owacho ni dhi kawo higni 30. What I'm saying is, if we remain committed and we stay to the course and we allow this National Infrastructure Fund to be set, we avoid unnecessary litigation and unnecessary politics and saying things that we probably don't understand, where someone wakes up from his house and starts saying the prices of Safaricom should be 75. Another one talks about it was 45, yeah? Without elaborating to you what made it to be 45. Eko machielo, Mbadi oyango ni omenda moyedhi mar Kongo apeni mong'ere ka National Infrastructure Fund idhi tayo kod piny owacho ma ok ji giwegi ka osebedo ka fuong're pacho kae. It's going to be a limited liability company which is formed under GOE, government-owned enterprise. From the word, it is a government-owned enterprise. Only that it is going to be commercially run. Only that it is going to be professionally run. Not like any other parastatals that we form and we bring politicians. In fact, in that fund, the board, we are saying if you have been in politics for the last 5 years, you will not be a board member. So we want to depoliticize this board. But it is a GOE. Let that go out clearly. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.